Good afternoon to everyone of you. Masigi press conference ngarang President Rul Lauthokhi baduga mari leinana hoigi kai khunjari ba CLP leader ko UOB singna wafam khara thambigani then akoigi deputy CLP leader su wafam khara thambigani hojik political development Manipur ki Ladiba Sarangaba Amadi Adagi political crisis Asiga Mari Lenana Ziki Ngarang Bharat ki President na Lautokiba President Rul Asiga Mari Lenana Wapang Kara Thambigani Lenana Asigi Yawi Mayam Prama Nikai Kunjari Aduba Asiki press conference Taunavi Data CLP leader Sinazari Kai Kumnazari ba BCC President Kai Kumnazari ba Congress Working Committee gi member Hanagi Deputy Chief Minister Oibiramba Sri Kai Kangam Deputy CLP leader Hanagi ex-minister Dr. Ratan Ate Honorable MLA Singh Hanagi Speaker Oibiramba Lokesor BCC gi Kai Kumnajariba Office Bearer Singh Hanagi ex-MLA Singh Mangdaling Sinviba Press Amusung Media gi both electronic aduga print media gi Marumapang Singh Pumnama Mayamna Hena Kangbire Madudi Manipur si Haukiba Tha Kunga Mathoirom Haibatare Sahi Ani Parkadava Efros Nakshal Amni Sahi Ani Parkadora Amni Yamna Laibak Tiba Pibam Mamada Manipur Sida Hainingai Laitana Waba Aduga Yamna Tarmon Noiva situation of the Manipur si Amta Tokidaba Haibatai Aduga Manipurda Tuiba Laibak Tiba Todokse Kanana Su Toningam the Badi Yai Adu Mashi Sumaitona Tokpasi Ganatantra Satpa India Gumba Quaidi Sauna Ganatantra successfully Satliba Nipakni Haiba India Gumba Karamba State Amantasu Aidihana Tokibasu Tade I to Dosu Mandi. Sumaina sum Tambigani su ay Tajidab Ta Kun Henna Sasal Absi Shibhauda Bharat Sarkarna Manipur Sida Yengiba Miing Haibatare The Manipur da Chap Manaba Party absolute majority Laina Manipur State da Tokriba Togdo Awaba Anaba Siting Mayam Siki Marakta Hoi Akoi party na Congress party na sasan paiba matam desu President rule suspended animation si masi thoki da budi natieba aduga situation si di am thina khetna ba matam da thoki ba haiba tare adu akoi na asa su tawda ba aduga akoi party gi di Manipur gi praja singh gi interest ta Manipur gi praja singh na PR Pamoy Aduga koi party na su Manipur da President rule imposed over Haibase Yamna Aranba Kongtang Ama Woigani wrong policy Woigani Koi President rule Pamde Akoi Kibaki wa Ama Magi Wanate Karigino Haibabu Manipur Jahoki but Sahi Takun Hena Awa bagi matakta awa ba tadar lakwas da amuk President rule tamjalaga di hena amuk wagadra haibasi akoy gi wakanni akoy gi party gi wakan haibatare hojik comfortable majority oidna BJP manungda lairiba sidaida amuk last minute ta haibatare honorable governor na akoy gi trantrin ni thoirak suba assembly gi Suba session ko na adusu hayeng tang taras the session
गवर्नर ने एड्रेस तौर सेशन होगदबसे ngasiगुम्बगी लेट इवनिंग दा चीफ मिनिस्टर से कौरगा तौरिबा मवोंग तौसेबा अदुगा हयेंग सिदैदा चलो रिजाइन तौरो हाइबा एटीट्यूड मतासे होय पार्टी की खेनबदी लेरंबा याइको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अमदा येंगिबा सेंटर की मियेंगसे मसी आई हानसु थमजखरे मसी यामना खांगबदा वाबा हाइबा तारे करिगिनो हाइबबु मणिपुर की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हाइबसे सिदा लैबा इलेक्टेड गवर्नमेंट कांग्रेस की ओइबा याई बीजेपी की ओइबा याई मणिपुर की प्रजा सिंगी मैंडेट नेबा मणिपुरी दा लैबा प्रजा मी लाकुंथ्रा हेनबसी की मैंडेट क्लियर मैंडेट पीदना शासन तौरिबसे मसीबु रेस्पेक्ट तौददना मोइना हौखिबा सही खरसिदा येंगइबा एटीट्यूड मतासे मसीबुनी अखोइना खांगदा यामना वायना हाइरिबसे ngarang president rule imposed tawre maybe animated suspension oibi for a period of 6 months 15 ga su masidi adum automatic tabane भारत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 356 ने मधु की मखादा लिमिटेड सस्पेंशन 15 था मसिंग 15 मसी अदुम ऑटोमेटिक ताबने लो आइना मसी लाक्चरी सिदि करिगिनो हाइबो ऑफिशियली ngarang order थोगसु मणिपुर ददी अहिदि याम कुइरे न खल्ले प्रेसिडेंट रूल अनऑफिशियल ओइबा प्रेसिडेंट रूल से करम्ब स्टेट करम्ब लेपाक्ता हंगुरगना आर्टिकल 355 से चनदी हाइबा अदु सिदैदा चीफ मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अमगी चीफ मिनिस्टर अमना दिल्ली चलुरगा होम मिनिस्टर उनरुरगा हलअगा एयरपोर्टा तंपाक्सिना लेरिबा गवर्नमेंट सिना शासन तौबा तारे सिंगना होम मिनिस्टर न तौबा तारे हाइबसिबो करम्बा कंट्री दा करम्बा लेपाक करम्बा स्टेट ता सुमाइना चटनबसि अखोइदा लिटिल नॉलेज लैबो ओरम बय मसिगुमसि अखोइ सुक्ता तादि मदुदनी अखोइना सिगी एटीट्यूड हुजिक लेरिबा यूनियन गवर्नमेंट जिना येंगिबा मणिपुर की प्रजा सिंगदा येंगिबा मियेंगसे मसि यामना हंथना सेकेंड क्लास सिटीजन दौना उब्रा नत्रगना मणिपुर की प्रजा सिंगसे अखोइना तौनिंगबा तौरगा लोइरे हाइना खनुरा अदा रिसेंटली मतमदुगी चीफ मिनिस्टर से तुम हाय येंगु आर्टिकल 355 अदुदगी हेड हौखिबा मे 3, 2023 थोनिंगदब थौदोक तो थोक्रे मणिपुर दा नेक्स्ट डे दा इफ आई रिमेंबर इज करेक्ट नेक्स्ट डे दा 4 दगी अदुम अदुननी अखोइना मसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेल प्री प्लान अमा हान मांगजौना तौब्रा न हाइसे मे 3 दा लाइबक थिबा थौदोक तो थोक्रे थोनिंगदबदो मे 4 दा सिक्योरिटी एडवाइजर DGP ने सिंबा हान प्लान तौरगा हानदगी वो हापगा लेरबजाला अखोइदे उहंदना हापचले अदुदगी दी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अमा लेरिबा गवर्नमेंट दो मदुगी चीफ मिनिस्टर सु होम की इंचार्ज ओइरिबा अदुदगी यूनिफाइड कमांड लौथो ए हाइबसिबु सिताबदा अखोइदे ताबदा मसि यामना वायबा मसेबा मधुदगी सुम मखा चथरपद कोनदी लोटप यादबनिना ए लॉ एंड ऑर्डर सिदी स्टेट की सब्जेक्ट नहीं भारत के संविधान पीबा कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मधु की प्रोविजन की मखादा लॉ एंड ऑर्डर सिदी स्टेट की सब्जेक्ट नहीं हाइदना ओपोजिशन ना पार्लियामेंट दा स्टेट असेंबली दा अदुगा सिदा स्टेट दा मयामना लाउनरप हाइबतारे इवन लाउनरपत नतना भारत की सुप्रीम कोर्ट नबो मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट सब्जेक्ट नहीं अदु स्टेट सब्जेक्ट से लॉ एंड ऑर्डर से टोटली फेल होइरे
even constitutional machinery singsi collapse tawrena Supreme Court tagi hainer akanda da di law and order di center na paibani state di a mere civil administration na paibani haysi sigumba BJP gi shasan se masidane ba akoina Congress ki karmi ama moina akoi eje Manipur ki da poksa ba Manipuri ama moina akoi tabde yamna wai khangde yamna wai adugo yengi ba Manipur praja singda yengi ba miyeng se masiti tolerate tawbang amoy adu akoina asa tawi karigino Congress na PR pamdi haibise haukiba handaki tam haiba tarine laiba tam haukiba tam haiba tare hujik su chathari bani tam se handaki laiba March da achahi ahum complete mapung phaduine 27 early part of 27 adu dai du da chahi manga complete goi gedabane aduna hujik thoning da ba thodok thoktra hujik lairiba mayam Manipur sida thoiba mayam sihina kiba mayam adigi hujik mai mi kun tra hengna where about khangdaba evil kaman babu gi issue lairiba mayam adigi relief kem da yen yok podona lairiba mayam se Manipur gi praja singna clear mandate piriba BJP gi sarkar se PR thambi gano anoba leader ma without further delay happy raga sarkar do continue to biraga hojik district amaga samna ba yada dan leiriba even community kharagi haibetare elected representative singdo assembly da khana naina bachidai da attend tawba ngamdriba adagi maruina relief camp da leiriba thousands of thousands labor relief camp da leiriba mayam singse masi mai magi respective mana leijaram mafamdo hanjanna ba tahonba pami Manipur da shanti pami akoi party da natana Manipur da leiba praja khudek magna karamba matam da akoi se tangdu leitana shanti oina akoi amutang mahusagi Manipur haibado adumai tawdra tangdu leitana akoi se karamba matam da angtang shanti oina lehenbi gadage haibisi aina khanjabdadi Manipur da leiba praja section akoi leiminariba nungsinana sana sinana leiminariba community khuding maki aidi wakhanda aidi feel tawramgani na khalle adu kana gumbana ama haiba yai akoi di praja singi mandate se ganatantra chatpa democracy chatpa leipakta prajana pirakpa mandate haibitare bhartik se akoi di respect tawi tawam ju thokpane ba as a citizen of this country adu democracy chatpa leipak sidadi aduna hujik Manipur da handaki tam sida haibitare Manipur da leriba out of 60 sida koi opposition gi maruina Congress ki haibitare koi manga kaktani adu Manipur gi praja singna piba mandate ni bhardik ni akoi masi adum respect tawi adum khangaga koi leijari besine tawriba attitude mata law and order center na paire haibugumba thokriba thodok se hek nongan baga security advisor na unified command gi chairman oigani haibugumba Manipur gi praja singna democratically elected government ama laina madugi chief minister aduga home gi in charge puri bado makut punjan badona thammaga mangonda piba constitution piba shakti se aidi BJP ki Congress ki wan na tieba akoi Congress taga wermagadi masi dan loinarane ba koi nan loinarani aduna masleida masi haibadadi phadi phajadraba ada adum phamu lepu akoina hairakpadu taw haibigi phiumda leirambasi masi aidi laibak thiba haiba tare adu hujik su yengbiu akoina hana Manipur gi praja gi seva tawjarakpadadi law and order haibisi purely state subject nina lairiba state forcing haiba tare
maybe police oiba yai, MR oiba yai, IRB oiba yai. Masi paliba government duna free the fully power si exercise tawraga akoi law in order se control tawnana ba hotna jay hoi marakta tho aningda ba thodok kha tho mayai madu any government amtana lairiba state agency mayam police ta commando oiba ya amo oiba ya lairiba manipur lairiba isa inau isin inau sing mayam sing se any government amna congress oiba ya any government amna madu hatu haibidi aidi hairam gani thajati adugo law in order se akoi state subject ni na law in order se enforce tawda yadam ni na praja sing na hang kadoi ne ba any government da what about law in order paliba government do any government law in order kamai to is hang kadoi ni na ado kana gumba any organization ma sing the labor sinau sing tampak the labor sinau sing akoi kana su muigi against the kiba kidabi wan ta against the haijo haijade tawsu tawjate moisu moigi mathau tawjo ado akoi su sarkar ma leiptar di sarkar dugi tawham thokwa akoi ithau tawba tai madu adum akoi exercise tawjabani madu adum tawjabani moina handaki tam sida BJP ne hek palak padagi haiba tare ado BJP ne palak padagi Manipur se hanagi Punjabi wanataba hanagi lai oi graba Atal Bihari Vajpayee ji gi matam dagi hauraga BJP si Manipur ki praja sing se siga kaya isan chana dabra matam da jo 18 June na hata thokiba do handak su BJP na absolute majority werga su shanti laina sir Manipur se phajana tangdu leitana praja sing si lehen bangam do sigumba mayam sing si yengurgadi ai dinga sai aina yam panjaning bakhadi leibani adu akoi maru pangsing kalik sing na su kitang moina su apamba adum pungdok se suno laiba section sida hojiki sahi ani fark kadorba issues problem mayam sing si karmai torga khana nainarga solve tawnana ba tawgadabdu madu khana ga daure khana gi daure na tawra karino matam dugi chip ni sai da kaurga nang hayeng chalu resign tawhon ba sigumba sibu ai de karam ba state ai thoki de bar khali adugi su mathakta ngarang se pare sidadi adu woijar wa state sida भारत की पार्लियामेंट सिसु गरांग तांग तराहुम दोइसिदा हंदक की से टेंशन निग्रे मसीगी इशू से opposition की मयाम particularly कांग्रेस की ऑनरेबल एमपी मयाम सिना सुंसो इशो इन पार्लियामेंट सिदा इशू सि सुंसो इशो इन रेस तौर अनि अरन पार्लियामेंट सि लोइरनी हाइन खनबनी खंगदे अमनि खंगदे होय हानगी सिनो लोइरम बसु याय अदुबु ngaraang टेंशन निग्रे अखोय वखंददी मणिपुर की इशू से even no confidence motion bhauba bharat ke parliament da pukhat tawgibani mohoina president rule impose to si matang da opposition tumina leigani haibasidi legally or otherwise leiroyeba aduna idi tension ki brana khanba